Kapor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Uba Richardson Siangshai, Uba de Unongwat RTI na East Giant Hills District. Haka arpo praterik na itong ahad apan Rio, ulay kendo yung Deputy Commissioner ka East Coast Hills District. Uba de Rio Chairman jong DSC, badban IT ya ka darkas, kabadawa ban sedang no, yaki benta barang sa jong ka jingpen rongkam. Haka bayday, baga advertisement kabala penmi, nado ubanay, risaw arja apusan. Uba Siangshai ulay ito, baka DSC kalapan tip siya nado ka kat praterik leber, araja apun Rio. Baan sa pendaplut, ya baro kibenta, jong kajing tungkam, hau benai yayong, barau benai jemang, araja apun Rio. Hanrai haduk menta, jempat sedang satya. Ulaong, katkum ka standard operating procedure, kabala penmi dakatanat Personal and Administrative Reform B, jong ka sarkar jela, lingba ka office memorandum, kabala penbana, nado ka kat pranay tung aja pusaw. Ka point number san, kakadaw siya'y baki recruiting agencies, kum ka DSC, MPSC, bat kiwi-kiwi, kediban pendam, bat penbanay ka final result, hapo ang rubanay, nado belapan mi, ya ka advertisement. Hakabay day bat kaniya, buat siyang siya'y ula aipor, sa live post ya ka DSC, pan pendap, ya ka jing tungkam. Tuan minta kasih, ka apa perhatian Julai ajar honru, ngalami minta cakap office jong Deputy Commissioner ka East Giant Hills District, ubadai ro Chairman jong ka District Selection Committee hapok ka district. Tu yang ngalapen kan mau, but dawai uban sedang nok ya katai ka recruitment process, kabai dia bat ka advertisement, kabal penmi nado ajar pausan. Pada ngala iPod ro live house ni bakin sedang nok. Kum ka jingpen kan mau, hoi ka DSC kala penmi ya ka advertisement nado atau new tarik Oktober ajar pausan, hakabai dia bat ka grade 3 bat grade 4 post. Adin kata apa hubungan November atau tarik ajar pausan kila pun mipat ya ka korjikan dom bakila extend but ai latang ya ki nong song jong ka district ban apply ya kini ki grade 3 by grade 4 te kumbalong menta nado benai November hado menta ka DSC kam pat sedang ya kinu ki benta la ni ki step habe dai bat ya kanika advertisement te kuman pen mauro ba ka DSC kala simro ya ka reformation measure dak ba khot ka jingyalang kamat ki MLA harngut jong ka district bat ki MDC bat ki concern authorities bat ki larai bakin don ka reformation process tengah pen mauro ya kata ka benta ba ban sedang ya kini ka recruitment process ka sorkar lani ka DSC ka dai ban ken mau ban penkrekam ka wei pakawei ka rai habai dai bat ya ka jingpen bah ya ka kom tungkam tungjam hapo ka district dah ka jing kan do menta kasni udisi ulakular ban sedang no ya kini recruitment process hapo live ni kumbangala iPod but kajing snupla kalong ba katkum ka office memorandum balapan mi da ka personal and administrative reform department haka katra tarik Julai aja posau kawai na kebenta ka ba kedeu haka poin bersan ba ka ong ba baro ki recruitment process lane ki step lane ka final result jong ki examination habai dai bat kino ki recruitment agencies ki dai ban pendep driu benai nado kapor kabala advertise te kumalong menta ka DSC kala pun mi ka advertisement kala pala di kan driu benai na takadang wala ipor bad kular DC ulakular ban pen sedang no hapo kini kapor kumbala dawa bat ngala kerpat wo yaki ba apply ban sna ba ban long ki ba pen kre lara kalong kumaka jing kular ka district selection process kan sedang nadu benai Agos telong ba pen kre kit bok riang yapi ban pinterest tong kenang ba pin yo so ka ba biang ta ka jing sisaro haka katpa tarik ngalabut memorandum ban pen kan mau yudisi yakani ka jok ka kam henry haka jok kasni ula jubapat da ka ba pentiba ka tentative recruitment schedule lani ka benta kiban kim pendep yakani recruitment process kan day hapo April bat Mei henry hadu menta la jangkur bena Julai kim pat sedang nak takadaw ngam bantre ngahap mi chap office ban tukla yakani kam ban dawaro ban sedang no kumbala dawa lengbaki memorandum
Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan